apamasun himno kunata. Amén. Tía y ñañanchi Clarisa. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yupay chachiwasunchik himno kunam. Saykata grima kuykunchi ñañaykuna. Amén. Dios nichip sutim prima kay kamuy kichik ñañaykuna turikuna. Gracias Dios mankachun kay pisay kachiwasqanmanta tal vez manapas merisi manchu. Pero Dios me chaynata munan kaypi sayaykunayta. Yo ta saluda kamuy kichik pastoranchik Esther Castillo ta saluda kuni tukuy kuyakuywan. Gracias amén. Takikusunchik himnota. 49 takichaykuychik. Amén. Chuya makanki monay yo Dios niyay kuyay wami adoramoyki sonjoy wami nikamuyayki chuya makanki Dios niyay chuya makanki Dios niyay nispapunim adorasunki hayyayki piaklakusayki kimsan sutiki pisapan Señor ya chuya makanki Dios niyay nishpasunki ma'anguras panku ángel kunakusikus panku wiñay munay chakutaytay chuya makanki Dios niyay kuyas paja ancha kuyaku sentencias bajo mayku hasta wamirisikuike Señor ya chuya makanki Dios niyay rikuyani bruras aykipi intikiya kuyorkunapi waytasa chatukuykaqpi chuya makanki Dios niyay kuyas maha ancha kuyaku sentencias bajo mayku hasta wamirisikuike Señor chuya makanki Dios niyay rikuyani bruras aykipi intikiya kuyorkunapi waytasa chatukuykaqpi taytaya
Dios ninchik yupaychay, amén. Paimantaki, gloria al nombre de Jesús. Sayari ñañayturi, aleluya. Ay katak baños kachkanchik. Allin kachkanchik causas. Gloria Señor. Ay katak causanchik. Aleluya, pim causan. Amén, Jesucristo causan. Tagliaku paiman, yupaychay paiman turiñañay. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Un testimonio, sumak testimonio tawiyarinanchik pagya. Gloria Señor, taki kusunchik ñañanchik berta pariona willawasunchik imakunatam Dios taita vidam perwas janta. Amén. Gloria Señor, taki kusun kunan puni aklakuykuy pim servinaykita. Hay katak aklakurunchikña. Ñuqaqa wasipiwanmi qatikusaq Dios taytata. Amén. Qamqa turi ñañay. Amén. Gloria Señor. Kunampuni aklakuykuy pim servinaykita. Ñuqallayqa wasintinmi sirvisaqku chiqap Diosta. Kunampuni aklakuykuy Gloria Señor. Ay, katagrima ko ikon chimñañay turi. Amén. Gloria Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Teitayay. Gracias, Señor amado. Jamia papá ya na paway, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Turi ñañay kuna. Dios taitan chik paso tiempo y saluda kama ikichik ñañay turi. Gloria a Dios. Aleluya. Primeramente, Dios taitan chik man agradecikuni ñañay turi. Gloria a Dios. Aleluya.
Sirvanchik tap saluda con sirvanchik pastora Estel Castillo, gloria Señor, aleluya. Saludanita redes social ning kuhawa kama kuna taps, amén, ñañay turi. Gloria Señor, papanchik hoy kuan kay bendición ta testimonio ita hoy kuna gloria Señor, aleluya. Gracias Señor. Chaynata papanchik monan, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios, amén, ñañay turi. Ñugata papanchik uñas Dios taytanchik ñuqataqa ñañay turi ñuqaqa nacerani huchapa chawpillanpi ñañay turi totalmente kay idolokuna sirvikuqlla mamayni familia ñuqapaqa kara ñañay turi ñuqaqa manataqmi mamayni papayniwan kuskachu wiñachiwaran Dios taytanchikmi ñuqataqa wawa kasqaymanta puni uywawara turi ñañay mana ñuqa riqsinichu papaynipa amorninta gloria Señor. Pero Dios taytanchik ñuqata waqaycha wara tukuy imamanta, gloria a Dios, aleluya. Pay uchuychaymanta qhispichiwara ñañay turi, gloria Señor, aleluya. Ñuqa mamayllaywami wiñarani turi ñañaykuna, aleluya. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor. Ñañay turi chayna wiñarani, Dios taytanchik uywawara mamayni cara Dios taytanchik tamana riqsirachu, gloria Señor, payqa puriko huchallapi kakuq ñañaykuna. Turikuna, gloria a Dios, aleluya. Chayna pero ñuqata wiñachiwara. A los 12 años tiwi pusaramara kayman churinta uywawanaypaq, gloria a Jesús. Tiyay trabajanam chaypi karani, gloria a Jesús. Tiwiqa tumakuq chayna kakuq, gloria a Jesús, aleluya. Fiesta kunallata ruwakuq chayllapaq trabaja, gloria a Jesús. Chaymanta adolescente mana chayani nati mamayniqa llaqtaykupi Dios taytanchikta riqsirusqa, gloria a Jesús, aleluya. Chakranman riptinsi ñañay turi mamaynipata huk siwadanta rutukurusqa runa inas karqakusqaraq uywawanraq, gloria Señor. Chay runa kasqa brujo. Hinatin chay brujo manchakuyuq mamayni cebadanta tarirusqa brujopa wasinpi hinaspa Dios taytanchikta maskayta qallaykurusqa, gloria a Dios, aleluya. Chaynampapi mamayni Dios taytanchikta riqsirusqa, gloria Señor, aleluya. Ñuqanata kaypi tiwiwan kachkarqani tiyaykunawan, aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu Señor, aleluya. Chaynapi ñuqa taytanchikta riqsirurani adolescentepira ñañay turi. Pero huk religión, gloria a Jesús. Mana kay religión inchipichu ñañay turi, gloria a Jesús, aleluya. Chaynapi ñuqa Dios taytanchikta riqsirani a los 16 años, gloria a Jesús, aleluya. Chaynapi Dios taytanchikta ñuqa sirvichkarani, pero mana yakayna allin willakuy karachu ñañay turi, mana karachu yachachikuy sumaq. Sirviqkani, pero munaqtaqkani mundo pa chay imapas costumbre ruwayninkunataqa, pero manaña participachkani, pero munaqkani qhawayta. Gloria a Dios, aleluya. Chayna kachkarani naspa. Gloria Señor, que esposuywan riqsinakuruniku naspa chay English arisqaypi ñañay turi, mana sumaq yachachikuyta guardaranicuchu, gloria a Jesús. Hinaspa esposuywan ñuqa casarakururani, pero mana taytanchikpa voluntaniwanchu ñañay turi. Totalmente chaymanta qallaykurani, hinañachik watapas allin karurani ñañay. Total, todo engaño ñañaykuna turikuna, gloria a Jesús, aleluya. Dios taytanchikpa qayllanpi ñuqa esposuyman prometikurani hasta wañu irakikuanan punchawkama nispa. Chayta mana ñuqa yanqan chayta munaspa soportaqani ñañay hasta momento ñañay turi, gloria a Dios, aleluya. Solo ñuqa nini Dios taytay hampa munasqaykiqa kachun nispay, Señor amado Padre Santo, Dios mío. Aleluya, pero hinalla ñuqa peleachkani batallata ñañay turi, porque ñuqapa vidaypiqa muchas veces mi Dios taytanchik obrata ruwan ñañay mana ima qullqillapaq. Chayrayku ñuqa Dios taytanchikta qatikuni, unavis hapipakuykuni. Papanchikman hinaspay ñañay imana haykana hamun vidaypi hinaptinpas. Papay mana hanmantaqa pipas rakiwanqachu, mana qullqiyuqpa servisaykim nispay turi ñañay, gloria a Dios, aleluya. Primera vez mi ñañaykuna ñuqapa kay ñawipi derrame hina rikurirura yawar hinaptinmi ñuqa. Manara kay obraman hamuchkapti ñañay turi.
pampapi kasqani hinatinmi sirvanchik chay pampapi predicasqa hinaspam mana ñuqa sirvanchiktapas riqsiraniraqchu hinaptinmi hamuychik unqusqakuna hamuychik ayudanaypaq nispan qayaykamusqa llamadopi hinaptinmi ñañay ñuqa puytinpa kasqani hinaspaymi puytinpalla makiyta huqarikuruna altuman ñuqapapas ñawiymi malkachkan riki nispay hinaptinmi chaypi makiyta huqarikuruti cielomanta wichkaykamura kay estrellakuna hinaptinmi ñañay ñuqa sanidadta chaskirurani mana ima unsullawan ñañay turi gloria a Dios aleluya hinaspaymi ñuqa Dios taytanchikta agradecikuni taytay qamqa kanki riki médicopapas médicumi Señor mana ima qullqillapaq papay ñawita hampiykuwanki nispay Dios taytanchikta agradecikuni hawakuykutiqa ñawiyqa kachkasqa blanco chani ñañay turi gloria a Dios aleluya ñataqmi ñañay ñuqaqa estomacoypi dolorta sintiqkani demasiado ta ñañay turi chaytapas chayna mañakuqkani Dios taytanchikta hinaspaymi huk punchaw rirani anexoman hinaspa chaypi hermanunchik Cecilio kasqa predicasqa hinaspanmi chaypi pasaykamuychik enfermokuna ayudanaypaq nispa nitin anchuykururani ñuqa hinaptinmi chaypi mana willakuchkati chay siervo nira kay sirvapa kay estomacumanta lluqsi nanay nispan reprenderura ñañay turi gloria a Dios chaypi ñataq huk sanidadta tarirurani ñañaykuna turiykuna gloria a Jesús aleluya chaymi ñuqa Dios taytanchikman hapikuni ñañay turi mana runaman ñuqa hapikunichu gloria a Dios aleluya gloria a Jesús aleluya bendito sea tu nombre Padre gracias Señor ñataqmi ñañay turi kay obranchikpaq ñuqanchik colaboranchik chanchunchikpaq ñañay turiykuna ama chaypi ñañaykuna turiykuna dudaychikchu ñuqam ñañaykuna hatun milagronkunata Dios taytanchikpata qhawani ñañay turi mana ñuqamanqa pipas cuentutachu willawan kikipa vidaypimi experienciani ñañay turi Dios taytanchikmi riqsiwanchik ñañay kapuqta mana kapuqta pero sunqumanta prometikunki hinaptinqa Dios taytanchikmi maynintapas qusunki turi ñañay solo Dios taytanchikta mañakuspanchik ñañay sunqumanta churakusunchik gloria a Jesús Dios taytanchikpaqmi imapas qusqanchikqa ñañay turiykuna qusqanchimantaqa mastaraqmi kutichipuwasun Dios taytanchikqa gloria a Dios aleluya huk colaboraciontam ñuqa mana trabajachkaspay prometikuykurani ñañay turi hinaspaymi ñuqa chaykamchikannata hinaptinqa papay imatata qusaq kananqa manataq trabajanipaschu Señor nispay richkarqani esposoypiwan mercamanta kutirqaniku hinaptinmi esposoypuntan ñuqa qhipanta rini ñañay turi hinaspaymi ñañay huk puncho escapunchik faltaskatillanan chaykara gloria a Dios aleluya esposoymi chay qullqipa awanta pasaron manam rikunchu ñuqamanmi taytanchik chaypi bendiciykuwan prometikusqaymantaqa mastara quykuwan turi ñañay promesata ruwakuspanchikqa sunqumanta qupusunchik papanchikpaq turi ñañaykuna paymi quwasunchik paymi bendicionninchik quwaqninchikqa turi ñañay gloria a Dios aleluya achkam kachkan pero testimonio ñañay turi uranganawachkanchik pukullata ñañay turiykuna kay testimonioyta willakaykamuykichik gloria Señor aleluya chaykunatam papanchik ruwan ñuqapa vidaypi ñañay turi mana ñuqa pandemiapipas ni pastillata nimata ñuqa rantiranichu turi ñañay kay lawnipi wak lawnipi oxigenokunata rantichkanku pero mana ñuqaqa taytanchikmi pasarachiwara turi ñañay wawaykunatapas turiykuna ñañaykuna apuntay urakuspa gloria Señor Dios taytanchikpa sutinpi qarquspa chaynalla ñuqayku venceruraniku chay coronavirus hamuptinpas ñañay turi mana ñuqaqa hastaranichu ni un solnitapas turi ñañaykuna papanchik pasarachiwanku ñuqaykutaqa turi ñañay gloria a Dios aleluya ama masta hapipakusunchu doctorpi ñañay turi Dios taytanchikmi medikunchikpa medikun turiykuna ñañaykuna sunqumanta mañakusunchik sunqumanta maskasunchik payqa ladunchikpi kachkanpi kuananchikpa turi ñañay gloria a Dios aleluya chayllata ñañay turiykuna willaykamuykichik kay fuku testimonioyta gloria Señor aleluya
Gracias, Taitanchik Mancachun, Papanchik, Kai permitir Cuasjanta, Turiña, gloria, Señor, aleluya. Ñañanchi Victoria, Punta Mangapanga, gloria, Señor, aleluya, amén. Amén. Gloria al Señor, amén. Dios Taitanchik Parwasjan, Cañañaikuna, Turikuna, Hatun. Yo sé que sapa kamapam kan testimonio, amén. Hay capitar Dios Taita milagro tarwaru. Manam ñuqa llanchikmantaqa kaypi kasuanchu. Ñuqa tantiakunesichu ñuqapi Dios Taita mana obrata ruwanmanchu kara manam ñuqa kaypi kaymanchu kara. Porque a pesar ñuqa warmallaraq karani 9, 10 años, ya yacharaniña mundo fiestapi, llaqtanchikuna fiestakunapi tusuyta, takikuyta. Gloria al Señor y sasam kay Dios Taitapa ñanninman chay costumbrio kunaqa. Gloria al Señor, pero imaginatam Dios Taita para manturiña ñaykuna. Sasa chakuywan, waqaywan, llakiwan, ichamanachu. Aleluya, mayna kuyakuqmi Dios Taitaqa. Mayna rumi sunquña kachkaptinchik paspayqa kuyapayaykuanchik. Naspa unquykunatapas, sasa chakuykunatapas, tukuy imata quykuaspanchik aparamuanchik. Hanaq pachaman chayanapaq, manam kayllapichu tiyakunanchikpaq, sino hanaq pacham. Gloria al Señor. Aleluya, sayariku, yupaychaykusunchik. Tukuy sunqumanta taki turiña ñay. Imaynam último punchollañapas kanman, inaya payta yupaychasun. Ima niwaqta ham turiña ñay, niwachuanchik, aleluya, kunantuta mamunqa Cristo, kunantuta llañam, nispa poco tiempo, pocas horas llañam kidawanchik niwaptinchik, ima niwaqta ham, ima ninkim ham turiña ña allinchu kachkanki chiqapuni, allinchu kachkanchik, chiqapuni chuya sunquchu kachkanchik. Tantiakuy chaypi realmente faltaban chikma. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Yupay chayku sunqumanta. Sasa chakuy punchawpim kachkani. Peleas de salvación nirayku. Ñuqanpayta nirqani mana hukman yaspayqa tikunaypaq. Sasa chakuy punchawpim kachkani. Llapa uchakunawanmi peleasan mana allinta masyasan. Jesus pa soldado mikani. Sasa chakoy punchawpim kachkani. Sasa chakoy punchawpim kachkani. Peleas de salvación nirayku. Ñuqapayta nirqani mana hukman yaspayqa tikunaypaq.
aleluya, valiente dama pasaika munqa kurukunawan. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, gracias Cacho Ñuñinchiman. Gloria al nombre de Jesús. Pasaika mi mamá. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Dios taitanche bendiga su turicuna ñaykuna. Gloria al nombre de Jesús. Kaituta bendisikuan, hamkunawan kuska. Dios taitanchik alabaikunaypaq. Y agradecido kachkani Dios taitanchikman. Y takisunchitukoy sugonchikmanta ñañaykuna turikuna. Y saluda kunita llapayan jamarninchikunata y pastoranchiktapas. Gloria al nombre de Jesús. Dios taitanchikas aminchasu cada unuta. Gloria a Dios, aleluya. Chanagata kikusunchik tukoy sungumanta. Dios taitanchikay pikachkan cada uno ñuqachita qawachkanchik. Ima necesidad mi kachkanchik. Ima naypim hamunchik papanchipa wasinman. Pay maska pay alabaq tukoy sungunchikmanta taytay kay viday. Kay sunquy hanmi kanki michirni mikuchiwarni pachachiwarni unqusqa kaptipas hampikuwarni ari cada uno taytanchik uqrataruwan ari ñuqapas karqani pasaypa unqusqa sasachakuypi pero Dios taytanchikmi kusikuyta huwanchik turikuna ñañaykuna chaymi mana pisipachuanchu payman alabakuyta. Gracias a Dios nellay kay alma, kay vida y dicha y pitayta, gloria al nombre de Jesús. Jehová Dios nimi, kay pachawahni, ya panchirisinche, aleluya. Dios niyay kay panchawan kausanay tuloy sungumanta salvayawakni Dios niyay kay panchawan kausanay pitach manchaywa pitach manchaywa Dios niyay kay panchawan kausanay
aquí cuñugata hayakamuay. Himapay kapitarikus papas taitanchita hayakusu ñañaytore. Gloria al nombre de Jesús. Dios taitanchis bendiciwasu. Chico, hermana Victoria, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Amén, gloria al Señor. Sumagme Dios ninchik yupay chay ñañaykuna turikuna. Amén. Gloria al Señor. Chay naja chay aramuñan sumag miski Dios ninchik bajiljan uyarikuy. Gloria al Señor. Ñuqanchik wanyakunan. Aleluya. Dios ninchik bajilhanta uyawasunchik minchik ninchik Esther Castillo. Hay que Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios taitanchik saminchasunkichik ñañallaykuna. Amén. Pim causan payman kachun gloria. Payman kachun alabanza. Alaba y taita Dios ta. Alaba y diuninchikta ñañallaykuna. Amén. Ñuqanchikqa kay wasinman chayamunchik. Huñunakunchik. Taita Dios yupaychananchikpa. Amén. Aleluya. Hinaspa. Gracias ta hunanchikpa. Sapapunchaw llakipayakuynin. Aleluya, kuyapayakuynin ñuqanchikpaq. Sapapunchaw, iñinkichu chayta. Sapapunchaw mi ñañallaykuna. Amén. Aleluya, yupaycharunchik, mañarukunchik. Tiempo de oración, allin mi chay ñañaykuna. Taita Dios operananpaq sunqunchikpi. Amén. Fiel kananchikpaq. Vencinanchikpaq ñañaykuna. Sajarata vencinanchikpaq. Chaymi batallanchik ñañanchik. Ayllu punan imam. Wata Ayllu 2026. Ayllu, la familia. Imanirqam Josué, ñuqaqa sirvikusaq. Llapayan aylluywanmi Tayta Diosta, kawsaq Diosta. Llapayan aylluywan. Chaymi hampas procuranayki. Aylluykiwan, esposaykiwan, wawaykikunawan. Manachu uchukcha yachan, manachu yachan quechuata, escuela dominical castellano apamuna. Yachachina rima payana wanchikunata quechuapi. Allinmi quechuapi rimay. Kunan tiempo kuna ingeniero kuna kan mana quechua tiachancho. Trabajuta pierdichka. Pero quechua yachak kunañata trabajuta tarichkanku. Aleluya. Ima allinmi quechua rimay. Pero yaktanchiga quechua rimagme. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Kichaykusunchik diuninchik pajelganta. Amén. Gloria kachun taitanchikman. Gloria kachun Dios ninchikman. Amén. Segunda de Corintios. Aleluya, capítulo 5. Primeramente, amén. Saludaikus un yachta más inchikunata. Amén. Hay kam saludan kichik. Amén. Aleluya, kay visita kunatapas, amuchkan kuna huk visita llapas, taita Dios aminchachu. Caballero kuna param hachkañaña visitata. Dama kunapas aparamos joven kunapas visitata. Aleluya. Haykata apamurankichik. Apamunanchik sapapunchaw. Gloria kachun taitanchikman. Amén. Saludawanchik. Aleluya. Robert Nilo Ayacucho llaqtamanta. Amén. Pastor Ananías Ichpas. Aleluya. Taita Dios aminchachun chaviña llaqtata. Cora, Lucanas, Parinacochas. Paucar del Sarasara. Oyolo llaqtata taita Dios aminchachun. Pausa, aleluya, Kilkata, quechuacuna machcallaña chaypicachkan. Amén. Taita Dios aminchachon, Sabino Nasi, María Espinosa, Evangelina Borda, Jessica León Apurímac, Llaqtatapas, Justina Yancari, Eulogia Quispe, Roberto Pumacagua, Aquilino Chuquisaca, ay cancusigunquichic Aquilino, Turinchic Aquilino, Musuchan manta un caipi sirvico taita Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Esposan Aidecita, amén. Hay con saludanchik Aide, guaguatapas, amén. Saludanchik, cuyanchik paikunata, maña kusunchik ñañaykuna. Paikunaga pastor ñakan manco, amén. Obrero kunaña kan manco. Aleluya. María Quispe Yacucho, Daniel Taipe, Dominga Chino Figueroa. Ella es fiel, Arequipa, amén. Tucuya, aleluya, saludanchik, Bolivia, llaqtata, boliviana kunata, boliviano kunata, aleluya, chaymanta, saludanchik tagmi, aleluya, Ecuador, llaqtata, amén, Chile, Argentina,
chaykunapim kachkan quechuakuna. Sichu ñuqanchik mañakuchwan uyarichik kayta, uyarichik haykataq Tayta Diospa wawan kankichik. Haykataq Tayta Diospa wawan kankichik. Sichu ñuqanchik Tayta Diospa wawankuna mañakuchwan Tayta Diosta. Taytay rita munaniku Chileta obra misionero man. Tayta Dios punkuta kichanman. Tayta Dios rita munaniku Ecuador chaykunata chay llaqtakunaman chayayta munaniku. Muqueguaman, Brayman, Cusco, Apurimac, Bolivia. Tayta Dios punkuta kichawachuan llapanchikman. Ñuqa mañakuni Tayta Dios kichawan punkuta. Jamana mañakunkichu. Diosita atinkichu wasiykimantapas ni kay wasimanpas chayta atimunkichu. Mañakuy fielmi kayta munani. Hermano Pío, amén. Maita esposayki. Maita, amén. Chayaramunkuña, amén. Mana Tayta Dios amén chasunkichik, amén. Turinchikunata, ñañanchikunata. Así que achkam trabajo kachkan ñuqanchikpaq. Achkam kachkan mañakunanchikpaq. Aleluya. Sunqunchikman churasunchik kaywata ayllu kasqanta. Amén. Ñuqanchikpaq sapapunchawrinanchik taytay aylluyta predicasa, wawayta rimapayasa. Tayta mamaytapas consagrachisaq. Taytay salvasaq aylluyta. Taytay aleluya unjiway chuy espíritu vidayman hamuchon ninayki. Amén. Aleluya. Unanja ñawinchaykusunña. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 11. Ñawpaqman. Amén. Llapanchik quechuapi, quechuapi. Quechuapi rimananchik. Ñuqanchik quechuankanchik. Aleluya. Dios ninchik Jehová pasutimpi, Señor ninchik Jesucristo pasutimpi, chuya espiritum pasutimpi. Chaymi Señorga kasukuna kasjanta, yachasjaykurayku runakunata iñichiypi riniko. Apóstol Pablo chayta rimachkan. Ichaga Diosmi yachay imaynam kasjaykutapas, yachan imayna kasjaykutapas, chaymi hamkunapas riqsiwanayki kuta munachkaniku. Manam huktawanchu kikillaykumanta alabakuchkaniku. Kaykunataraq rimapayachkaykiku huktawan ñuqaykumanta kusikunaykichikpaqmi. Hinaspa hawallanta hawaspa alabakuqkunata kutipakunaykichikpaqmi. Paykunaqa manam sunqunkupi kahwanchu alabakunku. Lukuhinapas kaniku Diospaqmi. Yuyayniyuqpas kaniku hamkunapaqtaqmi. Cristupa kuyakuyninmi ñuqanchikpi munaychakun. Llapallanchikpa rantinchikpim Cristupa wañusqanta yachaspaqa yachanchiktaqmi wañusqa hinaña kasqanchikta. Cristuqa llapallanchikpaqmi wañurqa. Chaynapi kawsaqkunapas manaña kikillanchikpaq kawsaspa Cristupaqña kawsakunanchikpaq. Payqa wañukuspanmi kawsarimurqa. Kunanmantaqa manam pimantapas aychaman hinachu piensaniku ñawpaqtaqa ichaqa Cristumantapas aychaman hinallan piensarqaniku. Kunanqa manañam chaynatachu piensaniku. Chaynaqa pipas Cristupi kaqa musuq runañam. Ñawpaq kaqkunaqa pasarunñam. Kunanqa lliwmi musuqña. Papallay hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza. Aleluya, taytay, mañakuy, rimapayaway, papay, rimapayaway, Diosllay, yachachiway mastara. Aleluya, hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza. Gracias, Señor. Gracias, taytay. Aleluya. Tiachaykuychik ñañallaykuna. Gloria kachun taytanchikman. Gloria kachun papanchikman. Amén. Kaypin kachkan. Gloria al Señor. Apóstol Pablo. Corincho llaqtaman rimachkan. Rimachkan pimantam Cristonchikmanta. Rimachkantaqmi kikinmantapas. Llaqtaman rimachkan.
chaypi nichkan mana ñuqaqa alabakuchkanichu alabakuna iraykuchu kay palabrata predicani aswanga Tayta Dios apallanmi alabasqa kanan paylla wañurun hinaspa kimsa punchawmanta tarirun ñuqanchik musuq kawsaywan purinanchikpa ñuqanchik payllata yupaychananchikpa hinaspa ñuqanchikpas aleluya wañukusunpas paypaq kawsakusunpas paypaq amén qhipa tiempopiqa manan chaynachu karqa manaraq Cristuta riqsichikaspanchikqa imaynan purirqanchik ñawsa hina amén kikinchikpaq alabachikunanchikpaq peleaspa hatun kayta munaspa qullqisapa kayta munaspa pero kunanqa ninchik taytay qampaq kachun gloria qam munasqaykita vidaywan ruway aswanga taytay salvaway aswanga taytay yachayta huway aswanga taytay salvay huchasapa runakunata chaynan piensanchik ñañaykuna imaraykun chayna piensanchik ñuqanchikmi kanchik musuqña musuq qhari musuq warmi ñuqanchikpim kachkan Santo Espíritu kachkanchu vidaykipi chuya Espíritu si chukanqa vidaykipi chuya Espíritu qam entiendinki kay palabrata verso 17 chaynaqa pipas Cristupi kaqa musuq warmiña musuq qhariña Cristupi kaspaqa aleluya hatun confianzawanmi purinchik Cristupi kaspaqa hatun esperanza hatun suyachkanchik taytay kayqa pasanqa kaysata chakuyqa manam demoranqachu taytay hamun kiñam apakuwankiñam taytay fuerte churaway kay pruebakunata vencinaypaq qamta kuyapayanaypaq qamta yupaychanaypaq aleluya gloria kachun taytanchikman Cristupi kawsaspam chayna piensanchik aleluya amén musuq warmi kanchik musuq qhari ñawpaq kaqkunaqa pasarunñam chay hucha uchayki chay ima ruwasqaykipas aleluya pasarunña amén manañam kanñachu ni rastro kanñachu imanasqa wawaykikunapas nin mamay qipa tiempoqa piñam puriq kanki rabiallañam vidayki kaq imanasqataq kunanqa kusisqallaña purinki imanasqataq kunanqa takikuspa kanki papaypas piñakuchkan qam hawka kachkanki es que ñuqapim kachkan Cristo mana dejawanchu payqa príncipe de paz gloria a Dios hawkayaymi chayamun Cristunchikwan hawkayaymi chayamun mana ñuqanchikqa manchakuchwanchu imatapas Cristupin suyachkanchik pay hamuspa apakuananchikpaq ima pruebapi kaspapas Tayta Dios mi yanapawasun ñañaykuna yachankichikchu pitataq sirvichkankichik Cristo kachkanchu vidaykipi chamanachu sichu Cristo kachkan qam yachankim hatun obrakunata vidaykipi Cristo ruwananta chayamuchkanñam hatun obra chayamuchkanñam milagro chayamuchkanñam ñañaykuna hamañakusqayki Tayta Dios aleluya hupusunki imatayama ñakuchkanki imatayaqa munachkanki vidaykipaq aylluykipaq imataya munachkanki obrapaq Tayta Diospa obranpaq qamkuna munankichik Tayta Dios obrata imallatapas en castellano dice piensas en engrandecer la obra de Dios engrandecer o sea que son quykipi churanki Taytay ñuqa munani por ejemplo kunan kachkan hatun motivo no engrandecer la obra amén hatun motivo Taytay construisaqku Taytay allintam ñuqaqa llamkasa hampaq Taytay ñuqa piensarqani ñañay hinalla ñuqa piensani amén manaraq kay templo kachkaptin gloria al Señor karqa rantinapaq imaynataq rantisun ñuqapa carru chay karqaña ñuqa nirqani kay carrutam rantisaq voy a vender para la inicial para avanzar con la inicial amén pastor tapuykuni imaninki manam chaynachu chay carru chaqa qam manejanaykipaqmi manam qam rantikunaykipaqchu manam Tayta Dios mi dueño paymi yanapasunki
paimi roanja, paimi. Amén. Entonces ñujanchik iñikunchik chayna kasjanta hinaspa, pero piensanchik son conchikpi ima tataj ruayman. Principalmente, ¿sabes imaime? Allinmi, ¿sabes imam? Oración. Oración. Imam oración. Taita Dios maquimpi causa y mañacuy. Taitai ima tamruasa. Taitai ima inam kanja. Yana pawaiku taitayay. Hinaspa hampa vida ikiga. Taita Dios paña. Kai ñuganchik ayllunchik. Kai trabajunchik. Kai ministerio. Kai mi vidanchik. Llaqtakunapaq, mundupaq, almakunarayku mañakunchik, almakunarayku ñujanchik, ofrendanchik, servicio misionero, aleluya, amén. Hinas papas, kachkan necesidad, kay obrapi, ninchik taytay amayari, akan gachu, hamia humuy, ama falta chunchik mapajpas, humuayku, aleluya hermano, kuna yam kachkan, levita kunapaq, ama falta chunchu, taytayay, mikunan, wasipaganan, luskuna, aleluya. Owan kuna pahpas ama falta chunchu. Hinas papas wasi ikipak, yaku paganapak, kay luskuna paganapak. Aleluya, gastu kakachkan. Owa kuna palukal ninkuna tapas alquilachkaniku, taytay, ama falta chunchu. Ama usay vidaita. Tay hamjunki tayta Diosman, tayta Dios ñatagme. Gloria a Dios, hamta ñatagme. Saminchasunki yumpaypi atumpi. Pensamiento ikirayko. Son hoykipi kasjanrayko. Gloria a Dios. Chaytam ham mañakunayki tayta Diosman. Capaz manajam piensan quecho. Asuan al revés piensan que imapaj mi llamcason, imapaj mi actividad, imapaj mi kay, imapaj mi ofrenda, imapaj mi diezmo. Achkam iglesia kuna, aleluya, ninko kainata. Vivos, ¿no? Pícaros. ¿Sabes? Imatam ninko, manam cancho diezmo. Diezmo taga junancho. Asuan mensualmente junanchik hatun ofrendata. Wasi kitarantikamo y kainam apanway, más ofrenda, más bendición. Yupanta. Pero mana diezmo mantarimancho, sino ofrenda manta. Amaña kunkuya jolijita. Ay, a ver, jolijita, waranjata. Pero van a cancho diezmo. Esos son herejes. Chay kunaga manam, allintacho, predicachkanko, taita Dios pajeljanta. Amén. Chay mijam, cambianaiki. Alaba y taita Dios tamaki ikito jarispa. Alaba y taita Dios ta. Ya chay kay palabrata. Imainan vidaiki. Imainan ham, taita Dios pa makimpichu kachkanki y chapipa makimpim kachkanki. Mundo piensan, mundo yape. Gloria a Dios. Pero manam paikuna yacha kunkuchu imainam taita chanta, mama chanta, paikuna engrandecen, o sea, engrandece. Yupaichanku, altomanchuranku, respetanku, honranku, joljenta gastanku, mana imapa. Pero taita Dios payaktañata, mana entiendincho. Taita Dios ningme, pai miñuganchik ta saminchawanchik, pai miñuganchik ta mikuchiwanchik, pai mi juanchik negocionchik tapas y matapas. Aleluya. Paipa 10 muntara kinanchikpa. Amén. Chay pensamiento kuna, chay yachay kunaga, hamun pimanmi, taita Dios pa wan kunaman. Si chumana ham kan kirachchu, taita Dios wawan man entienden kichu. Man imas chayna kanga, kutipa con kirachme. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Entonces ñañayay, taita Dios takasu kuptinchikmi, hamun vidanchikman saminchay. O sea, Dios transforma. Kay son hoyki yutampi kachkan mañakus haykirayku taita Dios, amén, sumaqta transforman. Aleluya. Chaymi si chuham kankiña taita Dios pamakimpi sagraga manañam puñuchisunkichu templopi, manañam sagraga llakichisunkichu, y manasqan llakichisunki, y manasqan problema wasiykipi mana yachankichu taita Dios alabaita, mana yachankichu taita Dios honraita, mana kanchu haukayay vidaykipi wañu purisqaykirayku hamuchkanki kayman, pero hinalla llakisqa, hinalla rabiasqa, hinalla, no hay liberación. Kaypim ham mañakunayki taita Dios taitay libertaway, hinallam problemawan, hinallam llaki vidaypi, hinallam taitay pampa chaykuway.
Gloria a Dios. Vidaita cambia. Vidaita cambia. Ninaiki ñañallay turillay. Gloria cachun taitan chikman. Gloria al Señor. Así que ñañallay. Chaypim taita Dios. Hamun Santo Espíritu. Hinaspa wiña chisunki. Te da poder. Te da unción. Te da amor. Deseo de amar a Dios. De predicar la palabra. Gloria a Dios. Makiikita ujari. Makiikita ujari. Puños kuna. Makiikita. Gloria a Dios. Ni fuerte, fuertita. Ma uyarinichu. Fuerte, fuerte. Aleluya. Manam taita Dios hayawanchikchu. Hinaya tianapa, ha. Quechuacuna. Ña salvo ñacani. Taita Dios tarik siniña. Ari. Chay tia ikuna equipas mana. Taita Dios jamunan wiña naikita. Taita Dios janin munan fuerte canaikita. Aleluya. Testimonio canaikita. Manam taita Dios munanchu. Aleluya. Imainon kachkanki. Ari allenme. Hay una chicane, pero más me prueba chayamuan. Que jacuchkanki. Mana chay nacho. Hay una ptiki jamun hatun bendición. Taita Dios aleluya. Chihami hatun bendición ta. Pero imanas hata Joaquín kuna hinaya causanku. Joaquín kuna mana confiesa con gucho, no confiesan su pecado. Ya chachkan son rompi, ya chachkan mana alguien puris hanta, hinaya chayay kamun, hinaya kutirin. Taita Dios minin palabrampi, huchasapa kunataga manas uyarinchu taita Dios. Alabanzampas manas chayanchu anak pachaman. Pitatah taita Dios uyarin. Pitatah aleluya taita Dios agradakun. Pimantatah huchanmanta wanakuhkunata. Ama hucharuahkunata. Fuego man yaiku imunahkunata. Santo Espíritu man, Santo Espíritu munahkunata. Quechuacuna yapayan quechuarimahkuna. Santo Espíritu ga yapayan chikpahmi. Chuya Espíritu ga yapayan chikpahmi. Chuya purihkuna pahmi. Santo Espíritu ga. Gloria a Dios. Imata necesitanki chuya causaita. Ima necesitanki gloria al Señor. Huchaykimanta wanakuita. Amén. Ama iskayuya kanaikichu. Iskayuyaga taita piensanko manariko ancho taita Dios. Kayari kaitaru suakuchkani, kaitaru achkani, pero manariko ancho taita yorikuchkasunki. Yuya kuchkani, son hoy pichechnichkani, kaita envidia kuchkani. Taita Dios hawachkasunki. Manañam chayna puriwajñachu. Manañam ñañallaykuna. Imaraykum musuhkanki. Musuhmikanki. Taita Dios me tikrarum vida ikita. Son hoikim kachkan aliña. Amén. Amén. Aleluya. Kay Romanos librupi. Kay natanin. Romanos 10, verso 9-10. Amén. Imamantam rimachkanchik. Imainam purin. Chihapuni. Cristupi causakuna. Convierte kohkuna. ¿Cuántos se han convertido? Uyarichik. Haikam convertiré con kichik. Alaba y taita Dios. Alaba y alaba. Gloria a Dios. Amén. Haikatah musos causa y piña purichkanki. Gloria a Jesús. Amén. Alabankim taita Dios. Amén. Aleluya. Amén. Romanos libruta kichay. Alabaspaiki. Amén. Gloria al Señor. Alaba y taita Dios. Alaba. Romanos libro capítulo 10, verso 9-10. Gloria a Jesús. Ninkainata. Sichun simikiwan willakunki. Uyaria. Sichun ham simikiwan willakunki. Jesús ha Señor kasjanta. Chaynata tukoy sonjoikiwan. Dios pa causarichimus janta. Crispaikiga salvas hamkanki. Sonjoikiwanmi. Iñinki. Manahuchayuhpaña. Chaskisja kananchikpa. Siminchikwanñatagmi. Jesucristo manta willakunchik. Salvas kananchikpa. Amén. Haikatak simeikichikwan. Ninkichik Kristum causa. Imawanmi ñuganchik rimakunchik chayta. Amén. Imaraiko. Son honchik piachanchik. Muso causas haña kashanchikta. Son honchik piachanchik. Aleluya. Chigaptaita Dios kashanchikta. Amén. Pero si minchikwañatak confiesanchik.
Chejami Cristo salvaikuan. Chejami musuh kausaipi purini. Chejami paipa forzanwan ñawpaq manrini. Chejami taita Dios huikuan chuya espiritunta. Aleluya. Chaynachu vidayki chamanachu. Chaynam kanan. Aleluya. Forzata hapinaiki. Mañakunaiki. Aleluya. Aleluya. Testimonio valen ñañaykuna. Si chumana ham. Aleluya. Man adoranquichu taita Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, manaya salvas hachukanki. Manaya ham. Aleluya. Wiñanquichu. Taita Dios hamunan wiñanaikita. Wiñanaikita. Espiritualmente. Wiñakunaga. Manayan kijakunchu. Ya no se quejan ya. Manan kijakunchu. Allí en Chukashkan. Ay, guaway, kaina. Ari, kai cinturay. Kai umbrui. Ari hamun chay prueba vacuna. Pero manam kika kunan chicho. Taita Dios tanima payana inas panina taitai hangmi yana pawanki. Taitai hangmi sano yachiwanki. Hampi nyu happy pakuni. Aleluya. Romanos libro pi alil chay muya kamuchkan apóstol Pablo. Yachara yachay Roma pi chay iglesia. Amén. Upa. Mana haminachu. Hamgari marin kibao. Simin serás jaina. Serás jaina. Gloria a Dios. Manarimaita munaracucho. Penjacorga Cristo manta. Penjacorga. Chay mi señor ninchiknin. Penjacor kunataga. Nyuham chay manta penjacosa. Taita yusneipa jayampe. Hinas papas. Ángel kunapa jayampe. Chay mi hamkuna wasi ikichik penina ikichik taitai. Chayasah was hampa wasi ikiman. Mampuñu itamunanichu. Taitai alabaita munani. Santo Espíritu chasqueita munani. Gloria a Dios. Ima pacta juñuna kusum. Puño kuna ikichikpa. Mana gloria a Dios. Si mi ya ikichiktapas kichan kichikchu. Si mi ikichikta kicharichik. Wishuichik sagrata vida ikichikmanta. La sangre de Cristo ni. Aleluya. Vida ikiga cambianan mi ñaña ikuna. Gloria a Jesús. Amén. Batalla mchay. Batalla. Ñuga mam samuan saikuy. Hamuan prueba. Hamuan imakunanya chamuan. Pero ñuga man queja mancho. Iglesia. Mana alienecho. Wañuna y patapiña un cachcane. Mana ni mancho. Amén. Y maraico. Ñuga suya chcane taita Dios pe. Hatun milagro. Alaba y taita Dios. Alaba y alaba. Gloria a Dios. Entonces ñañayay. Amén. Entiende chcanquicho. Amén. Chaimi. Cristo piñico kunaga. Aleluya. Tuko y son Juan. Rimarinan. Amén. Callikunapi. En el público. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Hukpuncha hukuyapi. Predicas mejor. Kai picaru fina que puñuch. Lado y kichani te manchari con kichi. Amén. Taita Dios presencia en yoga en yakachka. Amén. Gloria a Dios. Así que un vizcaya mañana deja de cosas. Ale púlpito te cae mañana. Ukuyapiña. Amén. Gloria cachun taitan chikman. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8-10. Amén. Kaipen willawachkanchik. Aleluya. Taita Dios ninchik. Apóstol Pablo nirja kainata. Amén. Ñachu. Efesios. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 2, 8-10. Ningmi. Kuya ningrai kuyam. Iñiptikichikmi, kuya ningrai kuyam, iñiptikichikmi, Dios ha salva surjankichik. Imaraikum Dios salva wanchik, iñishanchik raiko. Hinas papas kuya washanchik raiko. ¿Ya? Ya chanaikim ham, songo ikiman churanaiki. La piscina hamunai kichik, bata chay churanai, leinai kichik, mañana winchanai kichik. Paimi kuyawanchik, chay kuyawasanchik raikum, aleluya naspa iñiptinchikmi, Dios salva ikuanchik. Mana iñikunataga manam salvanchu. Achkam kachkan, gloria a Dios, aleluya. Achkañaña kichwakuna kachkan llaqtakuna. Uyarikunku, pero mana iñinkuchu. Pero ñujanchik iñirunchik. Chaski ikunchik kuyakuyninta. Chaski ikunchik kay atun atininta. Runakuna mana chaskunchu.
Chaymi pay salvaykuanchik. Chayqa manam qamkunamantachu aswanga Diospa manam imallapaqchu ñuqanchikta salvawanchik. Amén. Mana imallapaqchu. O sea, no te cobra nada. Manam ninchu. Gloria a Jesús. Manam ninchu. Amén. Salvo chukayta munanki. Chakraykita rantikamuy. Amén. Amén. Huyku imaynam ninku wañurukuptinku aw wakinkuna. Salvo chukayta munan husayki wayki apamuy jollejita. Salva tayta Dios salvanampaq. Purgatorio kachkan. Lluqsichinaypaq. Paykuna llullakuna imayna lluqsichinman mana lluqsichinmankuchu. Kawsachkas pallaraqmi salvakunanchik. Kawsachkas pallaranchik taqmi ñuqanchik kasukunanchik. Amén. Salvasqaqa kanchik manam ñuqanchik ruwasqanchik allin ruwasqanchik raykuchu, sino salvasqaqa kanchik imaraykum. Aleluya, iñisqanchik raykum. Muy bien, iñisqanchik raykum. Amén. Dios paruasqanmi kanchik ñuqanchik payunanchawanchik Cristo Jesús wan huklla kaspam allinkunata ruwachkanchik. Amén. Mana paywanqa imatapas allinta ruwachwanchu. Gloria a Jesús. Dios mi ñawpaqmantaraq ruwarqaña. Chaymi ñuqanchikpas allintaña pay obrata ruwarqa allin kawsakunanchikpaq. Imam karqa chay obra rirqa cruzman. Chaymi poder, hermano. Uyarikuy. Amén. Uyarikuy mamay. Imatan principalmente Cristo ruarja paiserisja Monte de los Olivos. Monte de los Chaypi mañayku kurja. Taytay kay obra taga ruanaymi. Chayanaymi cruzman. Salvanaymi runakunata. Piwantaq pelearja millay hatun sahra manallinwan. Chayqa imaynaya chay atiniuchik. Pero Tayta es mi todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. En aspanerja chayanay mañakorja chaype. Juan libro pinkachkan. Chaymi ñawinchanayki Bibliata. Iñi hamunampaq vidaykipi. Si chumana ham ñawinchankichu infierno man merinkia. Kayman hamus papas. Mamanichu ñuqa kachkani movimiento misionero. Nada. Si chumana ham Tayta Dios pa makimpi kawsankichu. Chuy espíritu tamaskankichu. Atiwan kawsankichu. Sagrata mana sarunkichu. Huchata mana bensinkichu. Infierno man merinki. Chaymi Tayta Dios hayawanchik. Wiñananchikpa. Aleluya. Ser mujeres de oración. Hombre de oración. Chaymi primero bencenapaj. Iman primero bencenapaj. Oración. Mañakuymi valen, ñañaykuna, mañakuy. Aleluya, mana mañakuspaga, maula y maulam canchi. Mana mañakuspaga, chayamunchik, heridos, últimas chayarus, mapagma, quechua perachu, castellano maricosa. Tayta Dios apamusunki kaiman, quechua kunata yachachinaykipaj. Quechua kunaman chayanaykipaj, joven kaspayki, machu kaspayki, sepas kaspayki, faltachkan, achkallañi mayna ham chinkarjanki, almillay kausaypi purirjanki, chaynam kachkan joven kunapas, dama kunapas, aleluya, ñakarichkanku awankuwan, mana piparima payaykunchu, yachankuchu castellanota, pero quechua primaykunki llaqta masiykita, pero imata ruranayki primero, mañakunayki. Mañakunayki, Cristunchi kachkaspa, pay hatun poderoso kachkaspa, pay rikurja chay Getsemanenis hangman. Taytay, ñuqa aychaypiqa manapas reymanchu cruzman, pero munas haykita ruayta munani. Aychaykipiqa imata ruayta munankichu. Mana mañakunkichu, mana orakunkichu, iskay punchaw, kimsa punchaw. ¿Ah? No hay victoria. Hinallakilla, no hay que pasar. Sagrajina. No hay una cara de ángel espiritual. Uy, hay que ponerse chicón que imakas haikita. Amén. Chay me taki panen tallay. Dame tu espíritu. Refléjame. Quiero reflejar tu amor. Ñuqa munani kuyakuyniyki riqsisqa kachun ñuqapi.
mañacuymi, ima mañacunanchi espiritualmente. Pasillachu carga Cristunchikpa, tukuy tuta mañacurga inaspa sudarga yawartara. Chay ángel amurga yanapagnin, chay rato chamanta amurga ya. Amén, cruzman apajkuna, chay rumanukuna. Amén, terrible aguantar ñuqanchik rayku. Ñuqanchik aguantanchikchu imatapas rima ikuaptinchik. Ay, kayta niykuwan, wakta niykuwan, mari saqchu kayna saqchu. Pero parecikunkichu Cristoman. Saqraman parecikunki. Saqraqa kutipakun, venga con ven ñuqa pero saqkaytaqa, wañurachisaq kaytaqa. Amén. Mana chaynachu kana mana. Cristo hinam kananchik ñañaykuna. Amén. Batallasummi. Tenemos que batallar. Uyarichkankichu. Obrata ruanhachu tayta Diosninchik chamanachu. ¿Yachankichu ata? Mana yachankichu. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces ñañayaykuna. Empezó la batalla con la familia. Wata ayllu. Año de la familia. Si chujamaña kunki. Ari sagraga takasunki. Sagraga takasunki. Ñuqa takana kuni sagrawan uyarisqayki. Tutakunan takana kuni sagrawan. Sagra. Awen tukuy tutani puñuyta usatinichu. Mana atiwan chukra pero cuerpo iwan. Kunkay iwan, ñaw iwan. Sunjo iwan, hígado iwan. Riñón neva, chaykuna. Poder la sangre de Cristo. Pero Señor Inche Jesucristo pasó tiempo en can a ti. Sahra ñam Cristo vencer un quiñajamta. Por la sangre de Cristo me declaro sana, sano. Ham batalla y mi chay. Jungorispa. De rodilla, de rodilla. Si mana batallan kichu. Mana ñawin chankichu bibliata. Y man vida y kikanja. El cristiano tiene que batallar. Hay que ser bien valiente, con fuerza. Pero taita yuyana pawasun mañakuptinchi. Hamnen ki taitai. Papayay Diuslay. Yana pawa y mañakunaipa. Fuerzata juay mañakunaipa. Vigilasa huasipi. Vigilasa templopi. Tempra temprano atarikusa. Taitai obraiki. Obraiki atun chanaipa. Viday usanaikipa. Manam kaimancho. Mana ima vale. No sirve para nada. Pitak chay hermano. Imataron ancho chay. Asa aburrico chico. Pitak hermano. Maitak chay hermana. Maicha. Kapa chikamun. A domingo tapaiga. Domingo ya hamun. Pero huktar pairi. Ya kachikan ya altar piña. Paiga kain kachikan. Pai falta kamuncho. Paiga. Ya rexisja. Rexisja warmi. Amén. Pero kachikan kaipi. Hasta anexo kunapi kachkan chaykuna mamring mancho ni anexo mampas. Aleluya. Chaymi hawanan que líder kuna. Mana kaiman hamuk kuna manam ringmankucho anexo man responsable kane obreram sirvam kane nespa. Sirvam kane nes mana. Kaipen demuestranaiki kaimi ta Dios pawasin. Kaipen ham demuestranaiki taita Dios cuyas haikita. Demuestranaiki taita makimpi puris haikita. Aleluya. Salva con kichik chamana chamkuna. Salva con kichik meo. Hay un angich caballero kuna fuerte en kan kichik. Ganan kichik caballero kuna tao. Hay manas jara hamkuna cabeza de hogar kan kichik. Imagina se dejan atacar. Se dejan vencer. Ama que vence chicos. Hampion kachkan Cristo vida equipe. Lado equipe un kachkan Cristo. Joaquín con gloria a Dios. Macharun trago tacho tomaron. Alabaichi taita Dios alabaichi. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Imaginamos. Ruega curja. Amén. Amén. Romanos capítulo 12, verso 1, 2. Nerham
Hamkunatam turillaykuna ruegakuykichik cuerpuykichik taya chaynaqa waqipanillaykuna Diosninchikpa llakipayakuyninraykum ruegakuykichik cuerpuykichikqa manam sagrapaqchu Tayta Diospaqmi nin kawsachkaq ofrendatapas hinam chuyata ham cuerpuykita purichinayki Amén payqa manam munasqanman hina purinmanchu Aleluya kay timpupi runakunaqa ruwasqantaqa ama hatipaychikchu kay timpupi runakuna imatam ruwan Amén ima ruwan kay timpu runakuna hatunchakunku paykunaqa huchapim imaynata huchapi ari imana huchayki mana iñiniyuq kasqaykim hucha chiri kasqaykim hucha Mama adulteriochu mana trago tumanichu ñuqaqa kani adulteriochu mana pero eres incrédulo frío muerto amaya chayna kaychu amén chaynataqa ama hatipaychikchu ninmi chayna runakunata ama hatipaychikchu aswanqa yuyaymanaychik ya hinaspa allinta tikraychik allinman vidaykichikta chaynapi kawsaynikichik musuqña kananpaq chaynataqa kawsaq chaynata kawsaspam yachankichik imaynam Diospa munayninman hina hinaspa mana pantaspa paypaq hina kawsankichik mana pantaspa haykataq pantachkankichik ama pantaychu ari pantanki imarayku mana Bibliata ñawinchasqaykirayku sichu ham Bibliata ñawinchawaq tutkanan pasankichik puñunaykichik ora o pajarin 12 horasta 3 de la tarde o kayman temprano hamuspa trabajuta tukuruspa wasipi ñawinchayta atinichu pasakusaq Bibliata papallay yachachiway altarpe ñuqa qallarirqani uyarichik kayta mana ñuqa predikaymanchu ñuqa mana vidaypi ruwasqaytaqa mana ruwasqayta mana yacharanichu Bibliata quechuapi mana yacharanichu allinta rimayta aschata pero wajakurani tukuy tuta yachachiway Bibliata leespa atiranichu leyta quechuapi churajkani kashllunata quechuata iskayninta imaynataq yachasaq kimsa watam wajarqani kimsa watapun chay kimsa wata wajaspa allinchataña rimachkapti lluqsiyta qallarini allin willakuy Radio Betel premio Tayta Dios chayaykamun amén achkallaña uyarikunku quechuapi kay sana doctrinata sana doctrina kay sana doctrina ñañallay turillay gloria a Dios amén así que imallinmi ñuqanchik musuq kawsaypi kawsay chihapuni musuq kawsaypi la nueva criatura amén ama puñuychu ni chay bisinaykita gloria a Jesús ñuqa munaymanmi rinrinpi rimariyta yaw puñuqkunapa rinrinpi gloria a Jesús entonces ñañallay ñuqanchikqa manas sayapana manas hatipachuanchu munduta ya capaz hamrikunki quizá hamrikunki cristianukunata aychampi puriqta pero chaykunaqa manan Cristupachu hina paykuna imaynapas purichunku hamqa hatipay consagrado consagrada warmita consagrado jarita consagrado aylluta hinaspa ham yachachi ham consagrakuy ham kikiki ham pelea y batallaykita hinaspa aylluykiwan sirvi Tayta Diosta gloria al Señor aleluya chaypi runakuna riqsinqa ninqa verdaderamente kasqam llaqta Tayta Dios kuyaq llaqta kasqam kay pachapi manan kanchu modelo no paykuna igual challa kaykunaqa mana
yachachun ham huklaya kasqaykita. Yachachun ham Cristupa kasqaykita. Haykan batallankichik chayrayku. Alaba y Tayta Diossta. Gloria a Jesús. Chaymi apóstol Pablo, Gálatas llaqtata nerja, capítulo 5. Ima tataq nerja. Ñuqanchiktapas hamtapas nisunki. Capítulo 5 de Gálatas. 16-18, Hawai. Alaba y Tayta Diossta. Nirja kainata. Chaynaja. Ñacho kichay con kichikña. Ni muy kichik minerja. Kay siervo de Dios. Chuya espíritu pa munas han manjina ya causaichik. Chuya espíritu pa munas han manjina purichik. Imainan puringa hukwarmi kuhari mana kangachu vidampi chuya espíritu. Ima tatahruanan huk cristiano. Chuya espíritu tamascanan. Jamás kachkankichu chuya espírituta. Imainataq chay ninkicha. Imainam chay. Tayta es prometikurja. Kikin apóstol kunatam nerja. Amon hamkuna lluqsinkichikchu kay palabra y predica. Manaraq santo espíritu vidaykipi kaptinja. Chay merinayki aposento altoman chaypin hamañakunayki. Paykuna llapachaña yaykurjaku achka creyentikuna. Yaqa karqa pichqa waranja hina. Pichqa pachakina, pero queda corja pachaklla, iskay chunka. Paykuna llapa chayanman hamurja chuya espíritu. Quizás ham contristarjanki chuya espirituta. Chaynapas man predicawachchu. Hamja predicanayki, gloria al Señor, hablando en lenguas. Su terexilla consagrado kuna sienten la presencia de Dios. Si chumana kangacho, nada. Amén. Chayminin, hamkuna munachkani, hamkuna chuya espíritu pa munas hanmanhina causa kuichi. Aicha pa munas hantaga amayarura y chichu. Imata munan aicha. ¿Sabes? Imata munan aicha. Puño naikita. Ama gelija, ta Dios gelijanta, ñawincha naikita. Ama urakunaikita. Ama vigilanaikita. Ama ayunanaikita, ama palabra kasukunaikita, chayta munan aicha. Aicha, ¿sabes, amigo? Satanás. Chay Miqueas nerja, kay taytay, amén. Nerja runakunata, cuida kuichik, pim puñuq masiykichikwan. Pida warmi manta chuchkuman, aicha ikimanta cuida kunaiki. Aichanchik manta cuida kuna chaymi sujitananchik. Hinaspan purinanchik, chuya espirituman nisqanman hina. Aychaga apasunki tusuyman. Aychaga apasunki relajo, playaman, fútbol. Aychaga apasunki mikuyman mikusu paseasun. Chaymi cristiano kuna kusikunku llumpayta chuya espíritu vidampi kaptin. Paykuna munan oración ta ayunuta campañata. Paykunaga munan cosas espirituales. Chuya espíritu vidampi kasqanrayku. Pero mana kangachu chuya espíritu, campaña, culto misionero, munanichu, pim kachkan chaypi. Ay chayki, mandachkasunki. Demonio mandachkasunki. Chaymi necesario chuya espíritu vidaykipi. Mañakuylla mañakuna. Pero convierte kunayki allinta. Ay chapamunas hantaga amam ruankichu. Aswam ruanki. Chuya espíritu pa munas hanta ninmi. Aleluya. Iskainin contra aicha pa munas hanga chuya espíritu contra pim kachkan. Aicha pa munas hanga chuya espíritu pa contra pim kachkan. Ya contra pim. Ham yachanaykim chayta. Ama kasuychu chay aichayki chay demonio aisasunki ama urakunaykipa hamni. Taytallay yanapaway urakuyta munani. Taytay yanapaway consagrado kayta munani. Taytay yanapaway palabraykita rimayta munani. Taytallay usay vidallayta mañakunayki. Gloria a Dios, aleluya. Haykata chayna ruankichik.
Aleluya. Imagínate, unas jallantas, una aichaja. Amén. Es que hay nincos contra apanaconco. Amén. Gloria al Señor. Pero poderoso en chuy espíritu. Paiga pusa suazón. Aleluya. Taita Dios baja llama. Oyaré, chica. Necesario chuy espíritu. Allí mi chuy espíritu. Paiga apawazón allí man. Ñaupahman. Taidio presencian man. Victoria man. Aleluya. Tinas panham. Mañacuita hallarín que ayu equipa. Chuy espíritu amunga vida equipe. Ungo kunapas sanuyanja. Ungo ini equipas pasanga. Ya que equipas repunja. Eso aleluya. Chaijilla pacuipas pasanga. Hay que malaban que chictaita Dios. Aleluya. Ima sumahmi taita Dios pa. Imalinmi ñaña yaykuna. Amén. Imalinmi taita Dios pa helijan ñawinchay. Chay galatas tarim. Aleluya. Kichay. Amén. Hinaspaikim hamya chanki. Imainam kay galatas llakta. Uyarishkanki chikchu. Huk tiempo. Mejor bajáramos. Huk tiempo. Por ay champe. Ham kahля pone. Huk semana ay champe, huk semana espíritu. Huk semana infiernope, huk semana cielope. Huk semana mundope, huk semana iglesiape. Chayna purihko. Chay merima payar apóstol Pablo. Ama manda chikuichu ay chay kiwan. Aswan junta kuichu y espiritual. Que haya frutos del espíritu. Frutos. Frutos. Ya, rikchachkankich. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínate, hay fruto, hay fuego en el espíritu, ánimo de orar, ánimo de adorar, ánimo de oír la palabra. Va puño y puño. Y matachay. No, tiene que haber ánimo. Wasimpim gachkanchik, taidi wasimpim ricoconchi. Anima kusum kaipi. Gloria a Dios. Pasar un lindo confraternidad amacona, hukta un puño y tajayco. Imagínate, convención chayaramo. Imagina jainawate convención ninchi kaipi. Achkallaña especial cona. Uy, caballero me prepara conco especial cona. Pajares nentingre. Mancham chayna, jamana. Fuego, aleluya. Cielo piña cachcanco. Semana pega. Y maraico, y manasja, no hay oración, no hay oración, cachcanchi, cusca y cusca taita Dios. Oración pen taita Dios amon, chuy espíritu amon. Si chumana chaina canjacho, entonces, chiri, mandan sahra, mandan aicha, mana chaina kawachkiñachu, caballero cona, dama cona, joven cona, mana poneña, kunan cachcanchi, musco batape. Hay un chipaj, mi ñuganchik, batallananchik. Soltero con esposampa, batallaychik. Puño junata y me esposata junga. Hay chapure junata, munanja. Ma munanja chupepos. Univanga, hermanito. Mananya kaipich. Achka, huklachuman. Kim satawa. Achka, joven con la caraje. Enamorado mi cachcan. Pemanta. Wak sierva manta. Pe sierva manta. Ya, hamta tiene que nacer de nuevo, nene. Chay sirva a fuego un cachca. Ham falta un chiri un cachcan hijo. Piña, rico, pasac. Mana acaso concho. Warmirai que ya chica morja. Chay ne ham cuaquien joven con warmirai. Cay pega primero. Taita Dios ta cuya naiki. Enamora kunaiki taita Dios manta. Paita cuya rupteiquiñam hamunga. Hatun siervo de Dios hampa. Imagina un hamkanki, sierva de Dios, consagrada warmi, espiritual warmi, chayna tan jusunki taita Dios. Si hamkanki carnal, chayna tan tarikunki. Tal para cual. Carnal kuna, es que tu paro. Hay chaya munajkuna. Hay chaya. Sexo nada más. Jolije. No hay fuego, no hay espíritu, no hay amor a la obra, manacancho. Salva con gachuchpaikuna.
Manam salva con hacho. Chay minichka ikichi. Manam salva con China purichkan ki China. Manam salva con hicho. Si chukunan promete con que kunan ninki taitai batalla sahmi. Manam ñuqata aychayqa ganaruan hacho. Néstor. Manam aychayqa ganaruan hacho. Ganasahmi. Espíritu Santo amo vidayman. Masiasahmi manallinta. Ñuqan predicasa allaqta masita. Yapa Huanca Bélica, Maipiraj Huanca Bélica con. Y man pasaron confiacuron con Aychampi. Orgullo chayaramo. Ya chaniña. Amén. Manawakin con ni baña con ya characho ni. Hangra purisco. Baña con te acharon. Quiero un limpio ya acharon. Perfume terno. Doctor Hinaña por en Conanja. Doctor Ñamcan en Espa. Amén. Doctoraña unispa. Pero manan chay nacho. Ñuqanchikqa kanchik tayta Dios pa wawan uchukchakunan kanchik. Uchukchakunan kanchik tayta llakipayaykuanchik. Hinaspam tayta Dios tikraykuanchik. Allin vidata huykuanchik. Kusisqaña kawsakunanchikpaq. Chaymi ñuqanchik purinanchik fruto del Espíritu Santo. Frutos aychapa fruton kan. Aycha fruton piña piñarico. Yo aquí en Caballero asoy que tamunane. Jawawan asoy kawan kicho ni jena. Yo asoy con. Y miren cachicanqui. Gloria a Dios. Piñara. Chay aychaya. Aycha pone. Pero consagrado con con respeto, tay Dios aminchasu. Feliz año. Feliz año saxmano. Chay sirva taxaron saludos a Pacho. No me cae esa pastora, no me cae. Estoy yendo por el Señor nada más. Está de ahí con él. Guarme para Chay narimanco, amén. Ay chamchay. Pero espiritual kunaga asuan agradeci con chictaitan fuerza ta kunki. Ya chaita kunki. Ya chachiwana y kupa hampa sirvaikin. Manam kiking mantacho porin hampa. Unas haikita. Ari paipa unas hanta ñugaruan manam ñugab unas haitacho. Sapa punchau ni taitas unas haikita ruas. Taitai hampa unas haikita. Ñugab causani hampa mi bañusa hampa mi taitai ya chanquiñan papayay. Sapa punchau ni si me iban confesani. Amén. Chaino kanaiki. Entonces, fruto de la carne chaya, piña llaña, orgullo llaña, pero del espíritu es cuyacuy, jaucaya y pampacha. Amén. Kaita takarusak mana. Takanacuy tajallari con quien hay dos carnales, ¿no? Pero uno no tiene que ser carnal, tiene que poner la paz. A paz nos llamó Dios. Y mapamtay hayawanchik, cuyananchikpa, jaucaya y purinanchikpa. Pampa chananchikpa, chachinanchikpa, Sahara sarunanchikpa, Runa masinchikuya payananchikpa, Rime payananchikpa. Aleluya, hay kamaming ninkichik. Sayari kusung. Papayay, doctrinam kay ñañaykuna. Amén. Chaymi, kay primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, nin. Imainam nace huawakuna, munan lichita. A ver, Oaxaca, lichirek, lichirek. Opa, mamam pañuño graico ya. Chainas, ñuganchik, pues Oaxananchik, palabrampa. Palabran mi vida, palabran mi alimento. Ya chachcanquichu. Amén. Asui kaikamui. Manachukuyanki, tai Dios palabranta. Aleluya. Si chutaita yurima payay kusunki. Ni papayay. Ari ay chaypin purichikan. Jamiachankin papay imayna kasjait. Taytay irreleve yasaya padre. Manam kaina kausaita munanichu. Ñuqaqa munani taytay hampaq kawsayta. Taytay musuq kawsaypin purita munani. Imaynam quykuarqanki. Taytay ganaykuarqanki yawarniykiwan. Ñuqarayku wañurqanki. Taytay mam traicionaykimanchu ñuqaqa. Mam pinjaypi churaykimanchu hamta. Yanapaway papayay. Irralabayasaya. Papay yanapaykuayku. Manam aychapi purita munanikuchu. Mañakuy.
mañakuy. Aleluya, aleluya, aleluya. Ira la baba yasaya. Wischuy ni wischuy. Ya pasupa y ya pamanalin viday picas janta. Wischuy ira la yasaya. Ura kama riba baba. Aleluya, aleluya. Taitai Dios yay. Hangman kachung gloria. Hangman kachung alabanza. Hamoy Espíritu Santo. Hamoy chuy Espíritu. Manang hangmanta penjakoita monanichu. Valientim kaita monani. Hawai kay kurpuita taitai. Ay chayam nyuhakani. Taitai hamoy chuy Espíritu. Causarichiway ni. Ura la baba yasaya. Oh, aleluya. Taitai kuyayki. Taitai alabayki. Papayay Dios yay hamoy chuy Espíritu. Pampachaway. Watang-watang hinaya. Watang-watang kihaya biday. Papayay malya pinchuray ki hamta. Manam kancho testimonio biday pi. Taytaya yanapay kuyaway. Yanapay kuyaway Dios yay. Irrele bebebe. Ira kamariba yasaya. Chuy Espíritu. Hamoy kay bidayma. Chuy Espíritu, hamoy kay songhoyma. Chuy Espíritu, hamoy kay bidayma. Chuy Espíritu, hamoy kay songhoyma. Yahta masima. Hilhay kya panay pa. Ay yuy kunaman. Hilhay kya panay pa. Chuy Espíritu. Hamoy kay bidayma. Manyakuy, manyakuy. Manyakuy, manyakuy, manyakuy. Hamoy Espíritu Santo. Oh, aleluya. Hilhay kya panay pa. Ay yuy kunaman. Hilhay kya panay pa. Chuy Espíritu. Hamoy kay bidayma. Chuy Espíritu. Hamoy kay songhoyma. Chuy Espíritu, hamoy kay bidayma. Chuy Espíritu, hamoy kay songhoyma. Aleluya, aleluya. Taytayay Dios yay. Hamoy chuy Espíritu, hamoy chuy Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Cambia y vidaita ni, cambia y vidaita. Wiñachi vidaita. Al espiritual casa. Amay chay yapi purisachu. Puño y yapi papayay. Yachachiway hamta duranay pa wasikipi. Wasipi maylaw pipas. Hamta maduras haiki. Yanapaway ni. Wishuy yapa millay supay manaling. Hamoy kay songhoyma. Aleluya suma Dios taytay. May nakatumihamba. Ako'y niki. Huntay kuway kay songhoyma. Sumachuya kay panchakuywa. Aleluya suma Dios tay
Almay mía kunayasa. Espíritu imi kaya kamusunki. Aleluya. Aling kausanay pa. Espíritu imi kaya kamusunki. Yan napaway aling kausanay pa. Almarimi ako na yasa. Oh, aleluya. Yan napay kuhay ko papayay. Yakipayay kuhay ko. Ure que me rebebe. Ira la baba yasay. Wisho ya pasupa y ya pamananita. Ay, tay libre, liberta, liberta. Liberta y tay, watas hakunata paskay. Watas hakunata paskay. Aleluya. Espíritu imi kaya kamusunki. Oh, aleluya. Chuya espíritu amoy. Chuya espíritu amoy sungkoy mangi. Amoy sungkoy man. Oh, aleluya. Manyakoy, Pai mi husunki, Pai mi musuyachisunki, Pai wangi fiel kausanki, pampachaway ni, chiripurichkani, tay bautizakunaypa, papa imay kama mana bautizakusaqchu, yanapaway ni, aleluya, gloria, gloria. Aleluya, Espíritu imi. Gloria a Dios. Alabay, alabay. Alabay. Gloria a Dios. Espíritu imi. Salva y tay. Liberta y papayay. Liberta y liberta. Espíritu, dame la victoria. Necesito victoria. Manam kaina kausay mangyachos. Manam papayay. Makikipil kausay tamunani. Gloria a Dios. Ira kamari baba. Ora alaba y taita Dios. Ira kamari baba. Gloria a Dios. Irreleve Yasaya, Padre. Papayay. Yakipayay kuayku. Yakipayay kuyaway. Irrala baba Yasaya. Ya pasupa ya pamananita. Irrala baba Yasaya. Irre que me bebe. Yanapawaiku. Musuhiachiwaiku papayay. Musuhiachiwaiku. Salva hoy papay kay almata salva. Irrala baba Yasaya.
makichaykita ujari taytallay papallay mañakusaqmi sapapunchaw ni tayta Dios ta mañakusaqmi sapapunchawmi mañakusaq papallay irralababa yasaya irrakama ribabababa. Oh, aleluya, aleluya. Gracias Cachunjagma, gracias Cachunjagma. Aleluya. Saluda y ñañaykita turikita. Ñawpajman mirisung ni. Ñawpajman mirisung, gloria a Dios. Aleluya. Gracias taytallay. Gloria a Jesús. Amén. Gracias tan junchik tayta diuninchikman. Gloria a Dios. Amén. Juan Suárez tayta Dios aminchachun. Saludo kuna chaya muchkan ñañaykuna. Amén. Hamkunapas makiykichik tawharichik. Amén. Chaskikuychik. Amén. Georgina Rodríguez, Máximo Márquez, Wilber Yucra, Ayacuchumanta, Juan José, Huancayo, Ailder Villalba, Gildo de Trujillo, Gildo Castillo, Junior Condori, Juliaca, amén. Juliacapas, amén, gloria a Dios. Ángel Rojas, Pampas, Tayacaja, Juan Ceballos, Cusco, Aycan Cusiconchi, Taita Dios Aminchachun, Quechuarimajkunata, Chuy Espíritu Anjuntachun, Taita Dios sobre Ruconata Ojarichun, Perú entero, Pillapayan Mundo Pe, amén. Aleluya, chaynam despidikusun, makichanchikwan, amén. Taita Dios aminchasun kichik, ñañayaykuna, turiyaykuna, llaqtamasiykuna, amén. Kayhamu punchao en vivo, jueves punchaupe, amén. Tu pasonchik, Dios mediante, manishuanchu chayna kan hamu imapas pasaron, pero ñuqa son hoypi munani, siempre kay culto kuna predicaypi, amén. Haykam amén ninchik. Amén. Aquí en Chito Jarikusum. Un abrazo para todos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063. O visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063. O visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.